Swat ilal chunilon oxkau shubal ampichil mayap balti. Mi mañela no cuarji an pichil coconobio tol imbabelal a hunsan pichilesti a ignen ok masanis mai hunos conob se chitros camnen eloj se tal snabal aika no kin hun pichil seguramente yet paisa hun marchel masna na hunsan pichilesti mas yak na balin tas mas naonit se tietal chi ok kanin hun tom tsekin tom akun tom uno sumak tom uno no tom uno huizakal tom entonces pero ahí pasiela no na vale san ahun san smai hun kono to at ai kan okin hun pichile to entonces yo shami ma yela no yet chi warhi yet kam chi chala ai pasel hun san pichile y kapasok hun san pichile mi manga pasiela no hun anima yo tola hun anima tai hun anima to bai hun sakono hun berchi ilai baita estis hun animato hun berchi troskam helbat set kono balai entonces ahun tu mi manga pasiela no de alguna manera chi troskam helo baistit hun animat set als beibal set kahai set ti chiala masa ni hun tu o sea ni hun pichile she ai manchi ilai set al kahai hun anima y sols kono da ahun tu chi troskam hun anima Ay chitito kich banil anabal ma gelanil awatnen el tej an spichil kono kanjo balti. Bueno, más que todo, chao cobayin machomul no quiños tol durante un tiempo más canca rokuana watchi an pichilesti yo tol kapkal hun amsha mas kanon y hunsha yet mas amsha mas kanon do mas pasa y tejiajan watchi an pero asha nani sin chihilon tejit amsha mas chiwano an pues yo walilo o tegwas cobasol ahí va chipasa y tohol ahí va ya tajil chahmir qabil pero yo wal jote vas cobasol ko shan mantener ko wanani yetashkaduk am chik aisha el hunel ta chik ay el hunel ne chik ay el masan ni hunsan nabal ay kan okinto chik ay el masan el hun smai ko konopti ay kan okin hun pichil chik ay lo entonces tisho shan chihao ko bai jote bon ko ba ko wano hunsan pichil este Hanta jabejanil chito hawatnen an spichil mayap anjo balti. Bueno, tachagalo más en el Z chicoban hinan con loto con cap, hionelia cherco cap, y hay hunsanti yinu an, o tsisonahan más en el, chitoka da hunku kuina, casi hunku hat shatagalta yinan más en el, castol latzat y calchanchunko tohina haloshin mal utok tashpute, ashkatu warchinyelo, echkasto hunok kuin inhunan. O ta camga percech conteno shinta la kusan comishka no kunoksha anin hunkuto es decir hunok yet tohnan yulko kaimi chito tiempo cubano na bueno hun langwalon to yin hunku yet máquina chani santila ahora ta ashka wal chuta hichman tu paisa tu chana hun santi yutol yet paisa tu ay ka pas hun santi solo yet qabe chi ay halosito halla ay to kota shutkhilon bai hunzano shakon nani tatol shkai to hunzan diet ko qab shkhan hunzan diet ko qab chut na nanti te khanchito unos 15 días o no ni más o menos porque cada detalle chito tiempo cubano calcular unos 15 días ta yeto ko qab más o menos Machis gealoni sechial el apnox sibilan pichileti. Más en hijon santila ay chamchi halil qahwal kuwabal ma casi ohtak bil nani como hora maya
Shautushtit Hunsantila, Hunsanti shi et paisa tú, bueno, nani como antimoderno, pero paisa tú tol suya ñay yuno an colblusa. Entonces, chi a representar ashkan no, no yashkan. Yutolano yashkan mi mañela no yin yin naval con maya, mas el español en cosmovisión maya mi mañela no yashkan. Asha pasunsan tsop kistahti chiyal el abnojo hune changuitzakal. Hotajer que yin yulko kono más que todo baiko kono holon kono ti hoy bilon ayu shuwil witzakal. Entonces a Hunsanti chi a representar el changuitzakal chi. Setili ok chila, ashkas tronons ba an spichil maya anhobalti, bay hunsanok shaminir kono. Bueno, hay un casualidad maya, hay un tiempo al baital ihan mahrak an layan ihan tolsh kailan, pero asha yet chi okhaha bohrats akhilo hunsan set chi okin antikas chi wacha hilean tai chi ancha ahan masnani pues anti shiwil baich apnian imbabilash kana yurko konopti kana yan yohevish chikuibe bay escuela bay institutos y hay ish anon solo para que cheja bebis. Luego hay anchitos pas bay unos raconom, hay anchapni ok soloma, varillas. Y luego tashkohitz kaltokoba hay inco caso hay onte hay anchapni ok chimaltenango, hay anchapni ok zumpango, hay anchapni ok cobán. Entonces hay galbay manano chila y luego hay pasanchapni ok Estados Unidos, yo he hetkono cajan baito, yo he hetkono cajan baito. Entonces de alguna manera yechi chikeshpo al yili habukti siempre chi tola snabale bish chi tola sate bish y huasta chinyili ashen. Pero kaitiko idea es que siempre cha mantener una originalidad an pichile bish hetkono an jobal taito shacha habuk agente. Entonces ajaja ti aton chi ion to an masnahat chi apno kan bay juntan no shakono. Puede que hay kono bay ni hostas que may apne okan. Entonces pero sí nahat chi apneokan y aton jaja boktu chi ion to bay het kono. Chikana pishan ma nabal yechiak anon an spichil kono maya anhobal. Ayinti kawalchinsalo hinkanon humpichile ti yuhtol humpichile ay kuhti achik anin konop tachintop ay hunok sha konop ehnani humbek illayok ke tol trok bay hun konop ay talchintita yuhtol kawalchinsalo hi wan ok humpichile ti yuhtol ahkono mayak anhobalin.